thlir tu te chbei vek ule tuntuma hian nawalong sang ni le som pasari kum mei thla kan kalna karonda no dona so nawalong chu nia he ta hian parking oma amuna motor khal thlen theilowa mani motor ta hin kan park veka bus ticket te kan la bus in kan kal le ni kem ni vel zata hla lania chu bus in kan kala ni tin mai hian in kal hi ti hian ten super zung mai ni bus nen minute tin hian tlan rang mai ni nawalong hi sang hi le som paru julai ni sari khan hontan nia an sak ton tir che hi ka chiang chelo sang hi le som khan an sa-tute te ho an in ron khom tan ti nia December tha ve khan ti chuanin sang hi le som ni velan sak tan ne an ti amun hi Williamstone Kentucky omania highway tang po hian mel thum meli mel nga vel chet alania ekar zariat vel chet zaw ni tinia chu ropui takinan sa thing hi an seng tam tang far thing ta chi ve kan manga ole hei chona lo lang lua to maya an sen so zong hi million US dollar million za chuang fen seng ni achung han lu phat atang hian aro pui me hei an longan sakdan ang chia design kha an lo da hei chau po hi en nom tham ka ti to hle mai ni en nom tham to khop maya bible kan hu ang chia kha ang thei ber khan an sa an duang an sa nawalong len lam kha fit somnga asanam fit somnga azaw asailam fit zanga azawlam fit somret panga khatiang te khan tuna heta anlong po hi khatianga duana ni long nawa po khan kumza zet kha sa ama chau po ni boka kumza zet kha hantu long kha hantu kha nia lo all I don't know hle mai thingkung po hi far thingkung hi angza tak mangang mo chutiang lam te po chu bui pui te paite tan alo en thei anga hei en call tu helong nawalong en call tu te hi AIG entia nawalong chung chong hi na kan lot do chung chong lampang kan pan chho te zela hoi na lampiang mai hi en nom vek mai ni chung lom na hi leaf te chon da ve thawa ma se kho hoi le achung en kol vel du chonin leaf kha chon chi lowa ti hianin kalna nuam em lon chona nuam em mai zal nuam mai khan siam ani ti hianin holam le kallam kain pel zum maya thil en tu tamnen leaf chon khawi om chuklama chon kan mang ve thawa kallama chon ti hian kan halai zol nuam khen ti khen so kan nuam khen ti hian kan kala anuam mai ni chung hi bazar shopping mall te po ang khop ta hianin ramsa an lo da ramsa ming hi ka khami alo mai en ambula chon lekha ziak turna ka lo boxi lo ka mu thai to hong sei ang rang view maya saben tung ti don ni chia boxi lo etiang hian
lem cha thei da in en tur tu dom tak da phai na hnunga hianin lekha chhiar ngei tur chi hemi lem ena lekha mu ngei tur chi pathian hmangai na hriat thiam dan mo pathian hmangai na kan hriat thiam the dan tura min pui tu lekha tak mai an lo ziaka chung te chu an thiam me ya pastor pakhatina soi chu he Lawng hi kal ngei tur ni ring tu piang thar thawak lo te tan phe chonin kala pian tharna tham lekha chhiar tur omani tia ani khop mai lekha tar no te hi an omzani tak lekha ziak tar chhiar tur hi atam maya tiang hian mitlen tur lam te po anda tewa on sa kan mu ngai lo ang chi te en nom maya kat kai ngai tiang hian ka ngai to he Lawng kal hi museum pakhat kal ang kan ni ka ti hialani achan chu chunga hianin thil en nomatam me thil hlui ang tak chun lo ma sela thil hlui ma na mi ang kha han siam chop chuni thona chungin khang kha hriana ti zau te mi ti tlei tu tan te atha me museum kalang lo kan ni ka ti ani ti hianin heta Lawng chunga ran mung ko chikhat akopokop te an dang chi kha khang lai hun kha ania heng te hi an rik tira an mani ram ang chi khan ram tira kholan ram tira ti khan an de chua mai ni hianin mani khopte te in room te ada lomnawana hun laya ada ang chi ang design de khan han entonanda chunia ennom kho maya interesting takani in chirom lo kho mahemi kan kal thi chu ramsa akopokop te ya chungkwa kan ti don nge ada na hun kha kan kalpel ta ning zawa ti hian chong kalle kan lon chole a chong thumna lon chona hi nuam me ma zal nuam me ma helai hi no ta chungkwa omna ni hi no te nu pa ni om takania anga an siam ania hi zo na te zo theya lo thong ko tui de chan chin te lo sei velani but that world is gone now, buried under the waters of the flood. I wonder what the new world will be like. Do you have any more questions? How was I able to fit all the animals? Good question. But fitting the animals on the ark was actually not too difficult. You see, God knew just how big the ark would need to be. So his instructions were perfect to fit all the animals and all the needed food and supplies.
And thankfully, God didn't send the largest of each kind. Sit here, sit here. How do you say that in English? Well, if you have no more questions, I will get back to work. He was famous for being the oldest man whose age and death was recorded in the Bible at 969 years. He died at the age No one lost life or Ara zeri ne? Hria, formei. Mom, baby, I'm not miss a nail. This is my baby. I don't see what humans are. I know. I wish more animals and all. They're doing the outside gestation. But then if you want to,
Ano yan?